uza iBhayibheli likuphendule olamukela umfundisi uEslovu ngihamba lempofu ezimbili uCK lo OB ngithanda ukubana abasamukele. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyahlangana njalo uhlelo lwethu lwamaviki wonke uza iBhayibheli likuphendule lapho imibuzo yonke singaba layo ephendulwa liBhayibheli ngokwalo okhuluma ngumfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli, kuyintokozo njalo kubana sihlangane kuleli iviki lapho esifunda khona ilizwi likaThixo sindawonye. uNkulunkulu kasenzele umusa asiphe inhlakanipho yokuzwisisa lamandla okulalela nokuphila lokho esikufundayo. Ngumfundisi OB Mpofu, siyabonga. Siyabonga bafundisi, siyabonga balaleli. Sikhangela indaba emqoka, indaba ekhuluma ngethabanekeli, indawo eqhakathekileyo kakhulu kucebo losindiso. Ngilethemba lokubana lisizwa kahle, lizosixhuma kahle, lisilandele eduze ngoba indaba eqhakatheke kakhulu. Abafundisi baza kusincedisa ukubana sizwisise. Ngizacela ukuthi nxa siqalayo umfundisi OB uhle usivulele inkundla ukubana akathi sikhuluma ngani, kungani kwakuqhakathekile ukuthi kube lelanga, ilanga lokubuyisana kumbe ilanga lokukhumisana umlotha njengokwazi kwethu ngesintu. Siyabonga. Engcenye ngizakhuluma abesefunda uLevi 16 isingeniso. Siyakhumbula futhi kubalaleli lapha ukuthi emavikini adlulileyo la besikhangela inkonzo zansuku zonke uThebaningeli. So namhlanje ke sikhangela eyinye yezinkonzo eyayisenziwa kuThebaningeli njalo. Ngenye yezinkonzo yayisenziwa ngaphandle kwenkonzo ezasenziwa nsuku zonke. So safunda kuLevi 16 ivesi 1 siya ku11. Ngiyabonga, ngizafunda lapha kuLevi 16 ivesi ngelakuqala. iBhayibheli lithi lona ke inkosi yakhuluma loMosi emva kokufa kwamadodana amabili kaAroni afa ekusondeleni enkosini. Yathi kuMosi, mtshele uAroni umfowenu ukuba angangeni njalo endaweni engcwele engaphakathi kweveli phambi kwesihlalo somusa esiphezulu komchokocho ukuba angafi ngoba ngizakubonakala ezini phezulu kwesihlalo somusa. Kodwa uAroni kangene endaweni engcwele elenkunzi yomnikelo wesono, elenqama yomnikelo wokutshiswa, embathe ibhashi elingcwele elenziwe ngelembu elihle lebhulukwe elenziwe ngelembu elihle emzimbeni wakhe, azibophe ngebhanti elenziwe ngelembu elihle, athwale iqiye eyenziwe ngelembu elihle, lezi izambatho ezingcwele, ageze umzimba wakhe ngamanzi azembathe, athathe ebandleni labantu bako-Israyeli impongo ezimbili zibe ngumnikelo wesono, lenqama ibe ngumnikelo wokutshiswa. uAroni kazinikele ngenkunzi ibe ngumnikelo wesono, azenzele lendlu yakhe indlela yokubuyisana. Athathe impongo ezimbili azibeke phambi kwenkosi ngasemnyango wetente lokuhlangana, enze inkatho ngezimpongo ezimbili, enye inkatho ibe ngeyenkosi lenye ibe ngekaZazeli. uAroni kanikele ngempongo edliwe inkatho yenkosi ibe ngumnikelo wesono, kodwa impongo edliwe inkatho kaZazeli kayibekwe phambi kwenkosi iphilile ukuba kwenziwe indlela yokubuyisana ngayo, ithunyelwe kuZazeli enkangala. uAroni kazinikelele ngenkunzi ibe ngumnikelo wesono, azenzele yena lendlu yakhe indlela yokubuyisana, kahlabe inkunzi ibe ngumnikelo ngenxa yesono sakhe. Siyabonga. So lapha sivezelwa indaba yosuku lokubuyisana. Sinanzelele ukuthi emavikini adlulileyo lapha kwakusenzakala izinkonzo zansuku zonke abantu bevuma izono zabo. So nxa umuntu wayesithi engona wayebuya lenyamazana, abesebamba ikhanda lenyamazana, abesevuma isono sakhe. So ngokomfanekiso isono sasisuka emuntwini siye enyamazaneni. So ngenye indlela umuntu nxa esuka lapha kuThebaningeli sebuyela ubuyele ngasela sono. Then inyamazana leyi kungavunyelwa isono kuye umuntu wayebulala ngesandla sakhe, kube sokukhongozelwa igazi.
so kusitsho ukuthi inyamazane eyayisingcoliswe yisono somuntu igazi leli lalithathwa liyechelwa endaweni engcwele uThebaningeli so ukuthi isono sasuka emuntwini siye enyamazaneni sisuka enyamazaneni siye kuThebaningeli kusitsho ukuthi nxa kwakuvunywa izono nsuku zonke iThebaningeli lalingcoliswa izono zabantu so ukuthi inkonzo zansuku zonke zazibangela ukuthi izono ezivunywe zisuke ebantwini zibuye enyamazaneni zibuye kuThebaningeli iThebaningeli bese lingcoliswa izono zabantu umnyaka wonke so kwakudinga ke ukuthi kanye ngomnyaka kube lenkonzo yokuhlambulula iThebaningeli yiko ke lapho esikhona ke namhlanje inkonzo yosuku lokubuyisana kwakumele kususwe isono kuThebaningeli singabi khona koIsrayeli abantu babe munye loNkulunkulu kungasela sono yiyo inkonzo yosuku lokubuyisana yiko ke yayidingeka ukuze kuhlanjululwe iThebaningeli ezonweni zabantu ezazivunywa okomnyaka wonke mfundisi ngiyazi ukuthi umfundisi uSikhe ubale wahlanganisa le ndaba yokugqoka kukampriest kunjalo ngicabanga ukuthi kakhulu laba abanjengathi abasebenza into lezo kufanele sikunanzelele ngibona sizafika kwimcijo nalo okuqatheka kwendaba le kodwa ngifisa ukuthi ukugcizelele kube sobala kuye wonke ozwayo ukuthi isono kasiphephuki kunjalo njengomule sihambe kunjalo siyasuswa la sibe lapha sisuswe lapha sibe lapha kumele sisuswe kunjalo ungathini ngendaba ukuthi ngoba konke omnye wathi kimi amfundisi njengoba ungena emanzini bobhathiza abantu ukuthi ziyaphela izono zakho ungathini ukuncedisa abantu kwazi ukuthi isono kasincibiliki njalo siyabonga isono kasincibiliki njalo ukuthi indaba isono ilunge kulo umuntu okumele athathe isono leso asibhadalele asithwale asibhadalele so yikho esikufundayo la ukuthi nxa ngisenza isono nxa kuthiwa isono sixolelwe akuthi ukuthi silahlwe emoyeni sisuke komunye saya komunye siyabona ke lapho ukuthi isono sisuka emuntwini siye enyamazaneni inyamazane ngelacala isisifa sibe isono lesisuke futhi siye kuThebaningeli kusitsho ukuthi nxa kwakungcolisa indlu engcwele ukuthi uNkulunkulu uyosethatha umlando wezono zabantu so izono ziyangcolisa so isono kasichiyi umuntu enjalo kunjalo siyabonga mfundisi ngithemba sizajula mfundisi Sikhe akusincedise ukuthi nxa sikhangela lencwadi kaLevi ngo16 bonani kakhulu yiyo ekhuluma ngale inkonzo kunjalo bosusichasisela ukuthi kanti kungani lolusuku akhuluma ngalo umfundisi uObi wakuthiwa lusuku lokwahlulela mhlawumbe ngasibalela bosusichasisela kakuhle khonapha siyabonga mfundisi wami okwakuqala ngizafunda njengoba ngeke sesifundile lapha na uLevi ngo16 ya verse ngelakuqala ngaya kuma kweli ka11 kade singizafunda ke uLevi ngo16 iverse ngelika 29 ngisiya kuma kweli ka30 ukuze sazi uzibale 14 lo 15 la ngizamfunda kumbe ngiqalise ku14 lo 15 2022 bese siya ku29 right uLevi ngo16 iverse ngelika 14 lo 15 lo 20 kusiya ku22 lo 29 kusiya ku30 ithi yona ke athathe igazi lenkunzi afafaze ngalo isihlalo somusa ngasempumalanga ngomunwe wakhe la ngaphambi kwesihlalo somusa afafaze ngegazi kasikhombisa ngomunwe wakhe abe sehlaba impongo engumnikelo wesono ozanikelelwa abantu alethe igazi layo ngaphakathi kweveli enze ngegazi layo njengokwenza kwakhe ngegazi lenkunzi afafaze ngalo isihlalo somusa la ngaphambi kwesihlalo somusa verse ngelika 20 ngisiya kwelika 22 ibisisithi yona ke lapho eseqedile ukwenzela indawo engcwele indlela yokubuyisana letente lokuhlangana lealtari uzanikela ngempongo ephilayo uAaroni abeke izandla zakhe enhlokweni yempondo ephilayo avume bonke ububi babantu bakoIsrayeli lezimpambeko zabo lezono zabo zonke azibeke enhlokweni yempongo ayithumele ngomuntu olungiselelwe lokho iyenkangala verse ngo22 impongo iza kuthwala bonke ububi babo iyendaweni elugwadule iza kuyekelwa ukuba izihambele enkangala verse ngo29 lo 30 lokhu kuza kuba isimiso esingela kuphela kini sokuthi ngosuku lwesithumi lwenyanga yesikhombisa
liza kuzithoba lingasebenzi okuzalwa elizweni lwemzini ohlala phakathi kwenu, ngoba ngalolu suku liza kwenzelwa indlela yokubuyisana ukuba lihlanjululwe, lizahlambuluka kuzo zonke izono zenu phambi kwenkosi. So ngakho ke sinanzela lapho ukuthi lolu suku lokubuyisana lolu lwalusenziwa njengoba ke sifundile laphana kuLevi 16 verse 29 lo 30 lwalusenziwa ngosuku lwechumi ngenyanga yesikhombisa umnyaka ngomnyaka. So ke sidlula khonapho ke bese sinanzelela ukuthi iBhayibheli ihlela kubeka lapha lathi nxa kusenziwa inkonzo leyo yokubuyisana kumele abantu bazithobe bangasebenzi. Kungaze kube ngozalelwe khona lapho koIsrayeli kumbe lo emzini kungabi khona ophatha umsebenzi, ngenxa yokuthi umpriest nxa wayephakade esenza inkonzo lezi, laba abaseleyo abakoIsrayeli kwakumele labo babe semthandazweni ukuthi ukuvuma izono zabo ukwenzela ukuthi inkonzo le ibe ngephumelelayo. So ke kwakubizwa kuthiwa lusuku lokwahlulelwa ngenxa yokuthi wayevuma kuze kufike lolu suku lokubuyisana engavumanga izono zakhe wayesifa. So kwakuqhakathekile ukuthi engakayingena umpriest omkhulu laphana umuntu ngomuntu azibone ukuthi usevumile izono zakhe, waletha umhlatshelo wakhe ukwenzela ukuthi nxa kusenziwa inkonzo yokuhlambulula iTabernacle abantu babe sebehlanjululwe phambili. So ukwahlulela kungena ngaphi khona bomfundisi? Ukwahlulelwa kungena ngalindlela mfundisi wami. Umuntu uyabekwazi ukuthi kahambanga ngendlela obekumele ahambe ngayo. Kwafakwa ke indlela yokuthi nxa unanzelela ukuthi kawenzanga kuhle ukuze ulungise iphutha lakho, hamba uyethatha inyamazana kusiya ngesigaba ukuso. Abanye babeletha inkwilimba, abanye babeletha imvu, njengo Aaron umpriest kwakuthi alethe inkunzi. So nxa unanzelela ukuthi kawenzanga okuqondileyo, so kumele uthathe loba yiphi inyamazana okumele uyithathe, uvume izono zakho kunkonzo zasuku zonke. Ukwenzela ukuthi nxa sokusenziwa linkonzo ehlambulula isizwe sonke laye wonke umuntu, wena usulungisisile wahlambuluka. So kwakusithi ungafika lolu suku ungakwenzanga, khona kuvele kuphiwe indlela okumele uyenze ngayo, wawusifa. Okwakusenza ufe ukuthi wawudelele indlela emisiweyo yokuthi wena uzilungisise uhlambuluke, wamukeleke. Mfundisi, siqhuma khona hapo kulabantu khathesi ngiyabona nxa ulandela abasolayo, angazi nxa sengihambe phambili kakhulu, nxa sizabuya kuyuza ichiya ukuthi imfundiso esiyifundisayo yokuthi kule investigative judgment ngesilungu kuyaqhumana njani. Bakhona abantu bona hayi khona okutsho umfundisi uMpofu lenza abantu bahlale bengazazi basindiswe kamba basindiswanga, kodwa njengazathi nxa kwasekuhlawuliwe lami sengicovered kunjalo. So singakuqhumisa njani? Omunye wathi yena indaba yona le yokwahlulela indaba emnandi kwabalo Jesu, ngoba ukwahlulela lokhu uNkulunkulu ukwenzela thina siza kuthinta kabanzi nxa sesikuDaniel ngalo ukuthi kuthiwa uNkulunkulu nxa esahlulela ukwenzela abangcwele kazenzeli yena ngoba konke uyakwazi. So ukwahlulela lokhu kuletha inzuzo kwabalo Jesu, kakwenzelwa kubahlukuluza. Sinanzelela ukuthi uSathana ngithi uyakhuluma ukuthi ungumangaleli wabazalwane. So uNkulunkulu nxa esahlulela lapha esahlulela abantu ku judgment le uyabakhulula, eveza ukuthi lokhu uSathana bamangalela ngakho uJesu njani ukulungisile abantu laba bafanele ukuthi bangene embusweni wani wezulu. So indaba yokuhlela asondaba yokwethusela abantu, hatshi indaba yokukhulula abantu ukuthi kuvezwe ukuthi ngenxa kaJesu abantu laba bafanele ukuthi bangene embusweni wezulu. Hayi, siyabonga mfundisi. Ngasiza ngena ngokubanzi ngoba indaba ehlaselwa kulezi insuku kunjalo. Bakhona abayihlaselayo abangayikholwayo kodwa siyayikholwa thina. Khona lapho usincedise mfundisi indaba yokuthi ukungena kukampriest omkhulu endaweni engcwele kuyini esingakufunda khona lapho. Sifunda uLevi 16 verse 2 enxa ngayiphinda umfundisi kunjalo. Ngayiphinda uLevi 16 ithi yona umtshele uAaron umfowenu ukuba angangeni njalo endaweni engcwele engaphakathi kweveli
phambi kwesihlalo somusa esiphezulu komchokojo ukuba angafi ngoba ngiza kubonakala ezini phezu kwesihlalo somusa. Siyabona lapha uNkulunkulu elaya uAaron ngoMose uthi uAaron kakufanelanga ukuthi angene insuku zonke endaweni engcwele lapho okulesihlalo somusa khona. Ngezinye indlela uAaron wayesebenza etempelini insuku zonke kodwa wayesebenzela endaweni engcwele. Wayengavunyelwa ukuthi angene endaweni engcwele insuku zonke. Endaweni engcwele wayengena kanye ngomnyaka. Sokulendiko ke yokuthi kuhlanjululwe indlu enjani engcwele. So lapha nje mfundisi singabamba umlomo inyanga yakhona siyayaza ngithi ayingena ngayo. Kunjalo. Ngubani ngoOctober? Khathesi ngecalendar yethu le ngoOctober. Bona bathi mbani kanje? Ngosengikhumbula umnyaka yomtwa yomwathi Yom Kippur. So bakubiza ngalolo hlobo ngolimi lwesiHebheru. Bakubiza ngaleyo ndlela. Kodwa thina kwethi calendar sikubiza sizina ngoOctober. So abafundi beBhayibheli bayakuqondanisa ukuthi uYom Kippur ngale ngolimi lwesiHebheru. Asisukubeka ke ngolwethu ulimi lokesijwayeleyo sithi inyanga kaOctober. Yiko usenzakala mhla ka22 October nxa singakubeka ngokucacile ukuthi kwakulusuku ka22 October lona lolo okuthwala usuku lokubuyisana. Lapho umpriest ayengena khona ngithi umpriest omkhulu kuqhakathekile futhi khona kwamanje njalo kwakungenwa kanye ngomnyaka kwakuvunyelwa ukuthi ungene umpriest omkhulu kuphela abayi priest uthiwa ngayi priest ungananzelela futhi kwakudinga ukuthi alungiselele xa ufunde lapha kwakumele aqala ageze alungiselele lapha siyafunda ukuthi uNkulunkulu uyaqhatheka kakhulu indaba yokulungiselela inhliziyo yikho uzananzelela ukuthi nxa abanye babe siye ezinkonzweni kudala abeqala bakhuleke ngekhaya qoqa imuli yonke ukuthi khathe sesiya enkonzweni sicela ukuthi okuzakwenzakala enkonzweni kusiphathise sikhule ekukholweni abanye njalo nxa babefika khona phana ehlala engakahlali phansi uyakhothamisa ikhanda akhule umthandazo wokuthula uyabe efuna ukuthi okuzakwenzakala enkonzweni kumphathise yikulungiselela inhliziyo. So lapha siyafunda ukuthi nxa sisiye ezinkonzweni kuyalungiselelwa ukuze nxa uNkulunkulu ekhuluma lathi simuzwe yikho sikufunda endaweni kaMpriest lapha elungiselela usuku lokubuyisana. Uthe wena mfundisi ngakakuchiya wayengena endaweni engcwele kunjalo kanye ngomnyaka kunjalo. Ungakuphinda nxa abanye bayaqala ukusizwa sikhuluma ngale indaba eyisinda baphendule ukuthi kanje wayengena esenzani ngiyakwazi sikudlulile kodwa ngamafitshane nje. Siyabona kwakumele angene esenza umsebenzi wokuhlambulula indlu engcwele. Mhlawumbe nxa sesikhangela isigaba sesibili sisiya phambili sesukuthinta ukuthi vele wayesenzani ngoba wayelaye ukuthi athathe igazi lenkunzi ayenze lokho yana athathe igazi lembuzi ayenze lokho kwakucacile khona sizakubala sisiya phambili kodwa injongo enkulu ayilanda ukuthi wayesiyahlambulula indlu engcwele. Hayi othi sibeke khonapho sibeke isikhupha mfundisi CK singasikhangela izembatho zikaMpriest kuyini esingakufunda ngokugqoka ngokuziphatha kwethu enkonzweni ikakhulu mbona verse 4 ungasibalela usubuyela khona pha. Siyabonga mfundisi wami uLevi 16 verse ngelika 4 ngiyaphinda njalo ithi yona embathe ibhachi elingcwele elenziwe ngelembu elihle lebhulugwe elenziwe ngelembu elihle emzimbeni wakhe azibophe ngebhanti elenziwe ngelembu elihle athwale iqiye enziwe ngelembu elihle lezi izembatho ezingcwele ageze umzimba wakhe ngamanzi azembathe. So sinanzelela lapho ukuthi uNkulunkulu uyaqhakathekisa ukugqoka okuzothileyo. Ayikhona ukuthi nxa umuntu esiya endlini yokukhonzela apho ngohamba nje egqoke izigqoko kwangani ngamadlala. Uqhakathekile ukuthi umuntu agqoke izigqoko ezimnika ukuthi abe lesithunzi ngoba lapha siyatshela ukuthi kumele agqoke ibhaji elenziwe ngelembu elihle lebhulugwe futhi elenziwe ngelembu enjani elihle. Engakazigqoki lezi zembatho kumele aqale enze njani ageze. Kusitsho ukuthi uNkulunkulu uyakuqhakathekisa ukugqoka okulenhlonipho. Uyaqhakathekisa futhi njalo ukuthi nxa sisiyakhonza sigqoke izinto eziletha inhlonipho
ezingavezi umzimba phandle ngoba ungakhangela kodwa agqoke futhi leqiye kusitsho ukuthi kakula mzimba kaAaron owawukhanya uphandle wayevala konke okumele akuvale ukwenzela ukuthi akwenza enkonzweni kube ngokwamukelekayo phambi kwesihlalo somusa. Kodwa ke isimanga ukuthi thina ungananzelela kulezi insuku nxa sisiya ezinkonzweni abantu la nxa sisiyakhonza umuntu uhambe egqoke isigqoko asebenza ngaso ngekhaya. uAaron waye umpriest omkhulu wayengenzi njalo. Izembatho zokuya kwenza inkonzo zazimiselwe inkonzo kuphela. Nxa esephuma laphana usezikhipha sezichiya laphana segqoke zakhe. Kunjalo futhi nxa siya phambi kaNkulunkulu. Mfundisi siyabonga ngiyakwazi abantu bakathesi bayaphikisa isikhathi esavuma. Bakhona abanye abathi bona bafuna ukugqoka amabheju. Wethu amabheju andibona lami kade sisifake isigqoke kanje. Kunjalo mfundisi. Bathi bona ngabe sifike amabheju lapha. Kodwa mbona ngani nje okunye siyasiphikisa inkani engahambiyo ngoba mbona ngazathi ukugqoka lesizotha sihamba olendawo. Kunjalo mfundisi wami. Ngihamba kwamamazi kulokho ngani isigqoko abakugqokayo. Kunjalo. Ngeke ngafika ngabona beFilipi kuthiwa kuyaqanda kuthiwa iPhilippians. Kuyachisa. Bagqoka amasafari. Kunjalo. So kulento okuthiwa iyahlonishwa kuleyo ndawo. Uthi nxa ugqoke wahlonipha ugqoke njani. Kunjalo. Kodwa abantu bayidazi inkani. Uze sesikhona hayi mfuna ugqoka njengamaFilipino asikho Filipino phela okho khona. Kunjalo. Ngibona ngani uyakuchasisa ukuthi ukuzotha ukuvala ihlazo ukugqoka ukuvunula kunjalo okwenza ukuthi nxa siphambi kwaNkulunkulu sihlonipheke kunjalo sihloniphe mbona ubeke kuhle siyabonga mfundisi Ophi ungafaka ulutho lapho ngoba sikhuluma ngathi mina labantu abaphikisa ngingathi mina omunye wathi ukugqoka yikho ukutshengisa ukuthi enhlizweni kunjani ngoba bathi khona akulandaba uNkulunkulu ubona inhliziyo ugqokeni kuveza ukuthi inhliziyo yakhe injani okwesibili njalo abanye bathi siyazotha sisiye enkonzweni kuphela kodwa lapho esihamba khona uNkulunkulu khona so ngezinye indlela impilo yami engiyiphilayo la nxa ngingekho eChurch kumele ibe inkonzo engiyisa kuNkulunkulu so ukuthi kumele ngigqoke ngendlela elenhlonipho endaweni zonke lapho engiya khona ngoba ngiphambi kwaNkulunkulu isikhathi zonke bese ngisiba lempahla ezibekwe eceleni ukuthi ngiyahamba ngazo ngaphi enkonzweni ngitshengisela ukuhlonipha ubungcwele kwaNkulunkulu so ukugqoka yinto eqhakathekileyo kakhulu ophendukileyo kuyabonakala ngaphandle ngendlela agqoke ngayo hayi ngiyakwazi bafundisa ukuthi abantu kodwa kuzwakele likubeka kuhle kakhulu odazi inkani singamthini ulabe vele dazi inkani zakhe nxa sikhangela umpriest omkhulu mfundisi Ophi kukhanya wayemela nikele inkunzi inkunzi enike ezinikelela yena lemuli yakhe njalo kanti ke nxa enikelela ibandle kwakumela nikele uthiwa inimbuzi impongo leyana kungani kwakusiba njalo ngaba lesizathu ngaba lencazelo ngaba lokuchasisa ukuthize ngalokho siyabonga nxa ukhangela uverse 11 laphana uyasitshela ukuthi uAaron uza kuletha inkunzi yesono sakhe engeyakhe lemuli yakhe ukuze alethe ukubuyisana kwakhe lemuli yakhe uza kuyibulala linkunzi ibe umhlatshelo wesono so lapha sibona ukuthi okungathi kulula kumbe kusegcene ukuthi kufanele ukuthi ngabe abantu abaningi banikelelwa ngenkunzi oyenkulu phela oyenkulu kodwa sibona ukuthi oyedwa banikelelwa ngenkunzi abaningi benikelelwa ngembuzi so lapha sibona umlando wokuthungameli kusitsho ukuthi izono zokuthungameli uNkulunkulu nxa ezijezisa usijezisa ngesijeziso esiphezulu ngoba abathungameli ngingathi mina ngizama ukuthi ngibala lesindebele elichazisa ukuthi privilege abathungameli balokuningi abakuzuza ongatholwa ngabanye angithi uyabona ukuthi laba babesebenza etempelini beduze loNkulunkulu imithetho kaNkulunkulu yayibuya kubo ingakafike ebantwini so kwakukhangelela ukuthi baphile ngcono kulabanye bazi ngcono kulabantu so nxa uNkulunkulu esejezisa kufana namhlanje nxa uteacher lejezisa uform 4 akufanani lesijeziso ngasinika ugrade 1 uthi yena nxa benza icala elifananayo kuyakhangela ukuthi ugrade 1 wazi okunganani uform 4 wazi okunganani so yikho sikubonayo la owazi okuningi unikela ngenkunzi abazi okulutshwana banikelelwa ngani ngembuzi so lapha siyabona ukuthi ukuba umthungameli kungumlando omkhulu umfundisi ngiyakwazi ukuthi kubeka kungani kuhloniphile kupholile asiyichaya esikhonkosini
abaningi namhlanje ukuthiwa mfundisi bayakuthanda kakhulu kunjalo baceca ngakho kunjalo kodwa lokhu bayakuzwa yini kunjalo yokuzwa ugijimela khonokho ugijimela into ongasoze uyimele uyakhuluma ngale uJacob lingakothanda ukuba ngabafundisi ngoba zakwahlela ngesilinganiso esinzima ikokhulunywa liBhayibheli so into esifundisi leyidinga ubizo likaNkulunkulu ayisonto ongayigijimela ngoba ukugijimela khona kulemlando eminingi abaningi bakhangelela ukuthi uyabe sehlala ezitulweni eziphezulu bakhangelela inzuzo ekhona kodwa asondaba yenzuzo indaba yomlando wokusebenzela uNkulunkulu sike iqedise siyabonga mfundisi wakhe uLevi khona phana ku16 verse ngelika 12 siya kwelika 13 siyatshela ukuthi umpriest kwakumele agcwalise umganu ukutshisela impepha ngamalahla omlilo abe segcwalisa izandla zakhe futhi ngempepha eliphunga elimnandi afika ibeke phezulu komlilo ukwenzela ukuthi kube lentuthu ezasibekela isihlalo somusa injongo ukuze angafi so sinanzelela ukuthi uNkulunkulu wayebonakala phezulu kwesihlalo somusa ngenkazimulo yeyezi lakhe so intuthu le yayimncedisa ukuze angazabona inkazimulo kaNkulunkulu abe sesifa khonoko kwakuqhakathekile ukuveza ubukhona bukaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu angani uyamvalela ngentuthu le hey indaba inzima angazi ukuthi isikhathi sesishinga indaba yobungcwele obi umfundisi akhuluma ngayo ukuthi uNkulunkulu wayefake ngani ikuvala ukuthi angamboni uNkulunkulu manqamo uthi iqedisa uthathe le ndaba yegazi siyabonga so lapha siyananzelela ukuthi akula muntu wesono ongabona uNkulunkulu aphila so lapha uNkulunkulu ngomusa wakhe inkonzo lezi kwakumele zenziwe so ngomusa wakhe ikwathi chisa impepha leyana ikuthiwa imelele isimilo sika Jesu so ngenxa ukuthi impepha lana isichiswe yayingathi yasibekela inkazimulo kaNkulunkulu ukuze umpriest enelise ukwenze njani ukungena khona pha so lapha sifunda ukuthi thina ngokwethu asingeke samukeleka uNkulunkulu uJesu enjani engekho ngoba siyizona ekucineni siyiphethe indaba bangayifunda abalaleli uLevi ngo16 iverse ngo14 nxa umpriest wayesebulele inkunzi wayengena endaweni engcwele legazi afika achele kasikhombisa esenzela ukubuyisana kwakhe lani lemuli yakhe so ukuchelwa kwegazi khonokhana kwangumfuzisela ukuthi laye umpriest ngenxa ukuthi ungumuntu uyalidinga igazi lani lika Jesu kodwa engakasebenzela abantu komela aqala lungisa isono sakhe yena lemuli yakhe ukuze amele abantu esehlanduliwe yena balaleli ngibona kuyacaca abafundisi abasitshela khona ukuthi indaba yesono asondaba esingadlala ngayo uNkulunkulu uyithatha ngobulukhuni bayo injobani njalo silandele kuvikela izayo sidibane khona apha lokho esikhuluma ngayo nalindaba ukuthi ethabanekeleni kwakusenzakalani ukuthi isono sisuke sife impela siyabonga